22:11. Ufunuo sura 22 mstari wa 11. Ibyahishwe 22 umurongo wa 11. Karibu kutusomea. Dusome mu izina rya Yesu. Ibyahishwe 22 umurongo wa 11 aragira ati: ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, wera agumye yezwe. Amen. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Munakaribishwa katika jina la Yesu. Muhawe kaze mu izina rya Yesu. Mungu awabariki nyote. Imana ibaho umugisha mwese. Niko na moyo wa shukrani Mfite umutima ushima kwa mchungaji, kumushumba na kanisa lote, n'itorero muri rusange, na baraza yote, n'abayobozi bose kwa ile confiance kubw'icyizere wangali wanaweka kwetu. bakingirira. Nilikuwa hapa depuis 2022, narahanga kuva mu mwaka 2022, lakini mchungaji aliona tena nirudi hapa, ariko umushumba yabonye ko ari byiza ko ngaruka kuni invite tena, manake munaganye confiance kwangu, kongera kuntumira bigaragaza yuko mungiriye icyizere, na ile inanigusa moyo wangu. kandi icyo gikora ku mutima wanjye. Mchungaji, Mungu akubariki. Mushumba, Imana iguhe umugisha. Na bariki na baze wote munatumika nabo, kandi mpesheje umugisha nabo mukorana bose. Wapendwa katika Bwana, bakundwa mu mwami, siwezi toka kwa hii madhabahu sinshobora kuva kuri uruhimbi bila kusema asante ntavuze ntashimiye kwa bibi ya pasteur kubw'umufasha w'umushumba. iko na nisongea bugali ya muhogo. arimo aramvugira umutsima Juma mzima iko na nisongea bugali ya muhogo. arimo kumvugira umutsima w'umwumbati. Mungu ambariki. Imana imuhe umugisha. Siwezi toka kwa hii madhabahu sinshobora kuva kuri uruhimbi bila kusema asante ntashimye kwa ule diakre balichagula bakatia karibu yangu, kumudiakoni bahisemo kuba ku ruhande rwanjye. Amealisha chumbangu na mamaziwa, masukari, mamikate, mahembe, mabitika, makamera, mpaka hivi bikwamu. Yujuje icyumba cyanjye byo kurya bitandukanye, amata, imineke, n'ubu hageze wabihasanga. Nazani mubiendenda nafunga mu mukwamo na maziwa. Rero mu byondi bupfunyike n'amatarimo. Mungu ambariki ule diakre. Imana imuhe umugisha wa mudiakoni. Vraiment kama ningikuwa na kilo nazani ningijipima niliongeza kilo. Nukuri nimba nashoboye kwipima nasanga niyongereye ibiro. Mungu awabariki nyote. Imana ibaho umugisha mwese. Nilibaona katikati ya juma, narababonye muri iki cyumweru mu mvura mulikuwa munakuya, mwarazaga. Mungu awabariki. Imana ibaho umugisha. Munaiwa muhubiri, urabizi umwigisha anakuwaka na upako sana aona watu, agira imbaraga cyangwa gusigwa yarimo abona abantu. Donc mukiongezeka na upako naongezeka, uko mwiyongera niko n'imbaraga zo kwigisha ziyongera. Mungu awabariki kabisa. Imana ibaho umugisha. Kwa kweli naisema, reka mbivuge kama parapanda ya Elia, mbere yuko impanda ivuga 2025 tutaonana tena. Nabizi ko 2025 tuzabonana. Haleluya. Haleluya. Nataka nirudi hapa, ndashaka kuzagaruka hano nikutane watu biko na maushuhuda, sanga abantu bafite ubuhamya. Sifa kwa Bwana. Cyoro cy'Imana. Nataka nirudi hapa, ndifuza kuzagaruka hano nikutane watu biko na maushuhuda, sanga abantu bafite ubuhamya. Mbo uyu mtafsiri wangu sikukuwa na mjua. Uyu musemuzi wanjye ntabwo nari muzi, lakini siku ya posho aliniambia, ariko ejo yarambwiye aseme mamake mukwe ngo nyirabukwe aliokokaka ku mkutano yangu, yakirijwe mu giterane nabwirijemo. Alikuwaka musulman, yari umusilamukazi, lakini akaingia kwenye niko na ubiri, ariko ejo narimo mbwiriza akaokoka, arakizwa. Aseme ananijua mzuri, yambye ngo aranzi neza, mimi siwezi muyua tena. je sinshobora kumumenya.
Unaona makati tunapita hivi, urabizi iyo turiho twitambukira, ukikuwa na hii ufunuo, iyo ugize irihishurirwa, siku ndarudia hapo utakuwa na ushuhuda. igihe nzagaruka uzaba ufite ubuhamya. Ukikuwa tu na hii ufunuo, iyo ugize irihishurirwa, siku ndarudia, igihe nzaba ngaruka utakuwa na ushuhuda. uzaba ufite ubuhamya. Ni kusema nini? Ni ukuvuga iki rero? Mtumishi wa Mungu, umuntu w'Imana ni chombo cha Mungu, ni igikoresho cy'Imana ya kubeba gitwaye neema ya Mungu kwa watu wengi. ubuntu bw'Imana kuri benshi. Kuko byenye Mungu anaweza kuwa yanipatia mimi, hari ibyo Imana ishobora kuba gitarampa, lakini anakupatia habyo ariko ikabiguha kunipitia biciye muri ngewe. Mimi nasema hivi, ndavuze ngo kama unapata hii ufunuo, iyo ugize irihishurirwa, ukijua hivi niko nasema, usobanukiye ibyo ndiyo mvuga, siku ndarudia hapa, igihe nzaba ngaruka hano utakuwa na ushuhuda tofauti. uzaba ufite ubuhamya butandukanye. Jua nini? Kubera iki? Mtumishi wa Mungu, umukozi w'Imana ni chombo ya Mungu, ni igikoresho gusa cy'Imana kubeba gitwara majibu ibisubizo ya mahitaji cy'ibyifuzo ya batoto ya Mungu. y'abana b'Imana. Ni kusema, ni ukuvuga ngo kuko benye Mungu anaweza kukupatia, hari ibyo Imana yaguha wewe kunipitia. biciye muri jye. Yani kuko benye Mungu rero ni ukuvuga ngo hari ibyo Imana benye alikusudia kupatie, ishaka kuguha. sasa njoo anatuma mtumishi wake, rero bigatuma ituma umukozi wayo anakia kubifungula. uwo mukozi akari ubifungura. Vuga amen. vuga ngo amen. Lakini kupita yangu hapa, rero guce kwanjye ahangaha, mimi napatia ba mingi mariage. harabona haye urushako. Ndarudia hapa, ngaruka ndakutana bafie biko na matemoignage ya mariage. zasanga abakobwa bafite ubuhamya. Bene balikuwa basare, ndakutana biko na nyonyesha. hari abatabyara uyu munsi nzasanga balikuwa bashomeri, ndakutana biko na makazi. hari abashomeri nzasanga bafite ibintu. Balikuwa bapangai, ndakutana biko na manyumba. hari abapangayi nzasanga bafite inzu za. Balikuwa basafiri, batasafiri. hari abatabaga bajya kure ariko basanga ngo amena. Haleluya. Ile njo kitu kenye kinanitia moyo mukazi ya Mungu. icyo nicyo kintu kijya kinkomeza muri uyu murimo w'Imana. Nikirudia hapa, ningaruka hano nikutane Mungu Zasange. amekubeba fasi. hari aho Imana yakugejeje. Nikirudia, ningaruka hano nikutane haiko tena wewe niko naona, zasanga atari wowe ndimo ndeba, ukuwe mwingine. uzabe warahindutse undi muntu. Atanda kusahabu, niyo nakwibagirwa, uniambie tu papa, uzambwira ati mubyeyi, mie huyu ni njye nilikuwa mbele yako wa kugonda, nari imbere yawe nanutse, lakini Mungu alishanibariki. ariko dore uko ngana naratubutse. Sema amen. vuga ngo amen. Andika kukaa yako, andika mu ikayi yawe, neema ya Mungu ubuntu bw'Imana ya wokovu bw'agakiza imetufanya tukue washindi zaidi. bwaduhindiye kuba abatsinzi no kurushaho. Andike ile neno. andika iryo jambo. Ushindi, ubutsinzi iko na siri yake. bugira ibanga ryayo. Kila ushindi, buri nsinzi iko na siri yake. iba ifite ibanga ryayo. Ambia mwenzako kuna siri ya kushinda. gira mugenzi wawe ngo ufite ibanga ryo gutsinda. Kila ushindi, buri nsinzi, toute victoire buri nsinzi a un secret. iba ifite ibanga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ushindi insinzi ni matokeo ni ingaruka ya kukomboa, yo gucungurwa, kukomboa gucungura majimbo ulionyanganywa. ibyo watswe, Majimbo, les provinces. ahantu watswe. Afya ni province. ubuzima buzira umuze naho watswe. Butajiri ni province. ubukire ni intara runaka. Kuoa na kuzeeka na bibi yako ni province. kurongorwa cyangwa kurongora no gusazana n'uwo mwashakanye ni intara wahawe. Kukomalisha batoto ni province. gukuza abana ni intara. Kukuwa na mali ni province. kugira ubutunzi ni nk'intara. Kuishi kwa amani na bibi yako na bwanako ni province. kubaho mu mahoro n'uwo mwashakanye ni intara.
Narudia tena. ndabisubiramo. Afya njema ubuzima buzira umuze ni province, ni intara. butajiri ubutunzi ni province, ni intara. kuzeeka pamoja na mwenzako ni province, gusazana n'uwo mwashakanye ni intara. kupata nguo ya kubadilisha ni province, kubona umwambaro uhinduranya ni intara. kuzala na kukomalisha na kuoesha ni province, kubyara, gukuza no gushyingira ni intara. kuona bijikulu ni province, kubona abuzukuru bawe ni intara. haleluya. Haleluya. Sasa ushindi ni nini? Rero insinzi ni iki? Ni kukua Ni ukugira na province yako inaenea. ni ukugira intara yawe yuzuye. Yohana anaandikia Gayo, yandikira Gayo, anamwambia aramubwira ati nataka ndashaka ufanikiwe ugubwe neza katika mambo yote muri byose, sawa vile roho yako nk'uko umutima wawe inavyofanikiwa. uguwe neza. Haleluya. 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 Niko nasema hivi, ndimo ndavuga ngo kuishi kwa amani kubaho mu mahoro na bibi yako n'umugore wawe na bwanako n'umugabo wawe ni province, ni intara. Sasa rero Yesu anasema hivi, Yesu arimo aravuga ngo mtu mwenye iko na nguvu, umuntu ufite imbaraga, bitu byake vyote ibintu bye byose binalindwa salama, biba birinzwe neza. ni kusema ni ukuvuga ngo kuko mwenye hawezi chokoza, hari utamucokoza, mwenye iko na nguvu, hari utacokoza ufite imbaraga. mwenye iko na nguvu ufite imbaraga hawezi mchokoza, ntago wapfa kumwiyenzaho, bitu byake kubera ko ibintu bye binalindwa biba birinzwe na nguvu yake, n'imbaraga ze. Yesu anasema hivi, Yesu aravuga ngo lakini pakikuya mwengine ariko iyo haje undi mwenye iko na nguvu kumushinda, ufite imbaraga kumurenza, anamufunga aramuboha, kisha anamunyanganya vitu vyake. hanyuma akamwaka ibyo yari afite. Maisha bila Yesu, ubuzima budafite Kristo ni maisha ya kushindwa. ni ubuzima buhora butsindwa. Kuna watu biko na maisha yenye bali baimpose, hari abantu bafite ubuzima babahitiyemo, ye peke haipendi, ubwe nta bushaka, lakini hauna nguvu, ariko nta mbaraga afite, unaitika. aremera gusa. Kuna watu bameitika bumaskini, hari abantu bemera ubukene lakini hababupende, ariko batabushaka, bali baimpose pauvreté. babibahitiyemo gusa. Unashikuta tu wowe ukisanga gusa hawezi pata na $5 ya kulipia mtoto masomo, ntushobora kubona n'amadolari 5 yo kwishyura umwana, na kuko mwenye mumuchana mweko na iko na sabia $10,000. kandi hari abari kubara ibihumbi 10 by'idolari. Unajiuliza, wowe ukibaza uti mie nilifanyaka? je nakoze iki? Kuko mutu hari umuntu hawezi lala udashobora kuryama bila kukunywa binini 20, ataranywa ibinini 20, mukwamo bya jaune, bya mweupe, bya bleu, bya kibudongo, kanywa iby'umuhondo, iby'ubururu, iby'umutuku, iby'ubwoko bwose. naye apendi, nawe ntabishaka, me banamwempose ariko babimuhitiyemo kubikunywa. kubinywa. Na kuko tu mutu akilalamuka busubuhi, hari n'ubyuka mu gitondo tangira unamwangalia, ukamwitegereza, mie nilifanya nini kavuga ati senge nakoze iki kusudi nikuwe mgonjwa kugira ngo mbe umurwayi na huyu akuwe na afya? kandi uyu nguyu afite ubuzima buzira umuze. Tuko mudunia, turi mu isi kama hauna nguvu aho iyo udafite imbaraga utakuwa mtumwa wenye biko na nguvu. uzaba imbata y'abafite imbaraga. Niko nasema ndimo ndavuga ngo tuko mu monde turi mu isi yenye iko na concurrence ya pouvoir, aho harimo guhangana mu by'imbaraga. kama hauna pouvoir, rero wowe udafite imbaraga tu seras écrasé avec sur le pouvoir. uzahonyorwa n'abafite imbaraga. Matthieu chapitre 10 verset 1. Matayo ibice 10 umurongo wa mbere.
Matthieu chapitre 10 verset 1er. Matayo ibice 10 umurongo wa mbere. Tout comme concurrence ya pouvoir. Turi mwihangana ry'imbaraga. Kama hauna pouvoir, wowe udafite imbaraga, utakanyangwa na benye biko nayo, uzahonyorwa n'abazifite. Au yatia pale. Ntabwo urabishyiraho imbere. Soma. Matayo ibice 10 umurongo wa mbere haragira ati, Haleluya. ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni, abaha amadolari, abaha ubutware, abaha amahero, oya abaha ubutware, abaha myambaro, abaha ubutware, abaha iki, abaha ubutware. Puis ayant appelé ses 12 disciples, ahamagara abigishwa be 12, il leur donnait quoi? le pouvoir. Non pas l'argent, oya ntabwo yabaye amafaranga, non pas les habits. ntabwo ari imyenda. Je dis bien, ndabivuga neza. regardez là. Reba neza. Jésus appelle les disciples. Yesu arimo aramagara abigishwa be. Les disciples qui n'ont jamais eu de maison, abigishwa batigeze batunga qui amazu, n'ont pas eu même des comptes à banque, batigeze bagira amakonte mu mabanki, bikunjala. bafite inzara. Yesu anamwambia, Yesu arababwira, mimi nawapatia genda bahaye mamlaka. ubutware. Mamlaka na mifuko iko vide. Ubutware mu mifuko ntakirimo. Urabukoresha iki? Angalia mwenzako, gira mugenzi wawe, muulize hivi, umubaze uti, umuulize mu Kinyarwanda, umubaze mu kirimi yumva. bichi ugwere. Bichi ugwere. Ile ni mashi no iseme mu Kinyarwanda. Cyo ni ayo na amashi wowe yavuge mu Kinyarwanda. Nini uko nayo? Ufite iki? Nicyo uko na nini? Ufite iki? Mu mashi banasema mzuri, bichi ugwere. Mu mashi bavuga neza ngo ufite iki. Bakikuuliza, iyo bakubajije ngo bichi ugwere, ufite iki? haiko manguo. Ntabwo ari imyambaro. Umuntu haiko mwenye anaonekanaka. Ntabwo ari uyubona inyuma. Umuntu ni mwenye aonekanaka. Ni uwo ngo utagaragara. Paulo anasema, Paulo aravuga ngo ingawaje mtu wa nje anachakala, nubwo uw'inyuma yaba naniwe, lakini mtu wa ndani uw'imbere anafanywa upya, agoma hinduka mushya umunsi ku munsi. Mtu wa nje, uwo hanze, hata kupatiaka heshima, nta cyubahiro azaguha, lakini mtu wa ndani, ariko uw'imbere atakuheshimishaka, azakubahisha. Haleluya. 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 Usinene ufupi. Nundebe ko ndi mugufi. Niko na kenye hauna. Hari icyo mfite udafite. Haleluya. Haleluya. Yesu anaita ba mitume, arimo aramagara abigishwa, anawaambia hivi, arababwira ngo je vous donne mbahaye quoi? Iki? Iko wapi? Burihe? Pouvoir iko wapi? Ubwo butware burihe? Uko na shakoshi vide, agasaka meka karimo ubusa, uko na portefeuille vide, portemone yawe irimo ubusa, uko migulu kanya, uri kugendesha ibirenge, nini uko nayo? none se ufite iki? Yesu hakudanganyika. Ntabwo yari yibeshye. Hakudanganyika. Ntabwo yibeshye. Alijua. Yarazi ngo kama uko na pouvoir, iyo ufite ubutware, uko na domination, ubu ufite. Si tu as le pouvoir, iyo ufite ubutware, tu domines. Urategeka. Si tu as le pouvoir, iyo ufite ubutware, tu as l'autorité. Ufite ubucizi bw'amanga. Haunipe amen. Ntabwo uvuze ngo amen. Haunipe amena. Ntabwo uvuze ngo amen. Haunipe amena. Ntabwo uvuze ngo amen. Mwanamuki tu sawe. Muntu nkawe. Mwanamuki. Umugore nkawe. Na buyana yako. N'ubwiza bwawe. Na buzuri yote. N'ubwiza bwose. Yenye Mungu alikupatia. Bw'Imana yaguhaye. Na mikono Mungu alikupa. N'amaboko Imana yaguhaye. Mwanamuki tu sawe. Umugore nkawe. Uikale tu kunyumba. Wicaye gusa mu rugo. Uko na ngoya. Utegereje ngo Bwana alienda 17h, umugabo wagiye saa 11, arudie tena ingine 17h, azongera agaruka indi saa 11 na 10,000 francs, afite ibihumbi 10. Njoo wewe ushimame sasa, nibwo uri buhaguruke ukamate ka 10,000 francs, fate kwa duhumbi 10, njoo wende musoko, ugiye ku isoko 17h, saa 11. Hausikii haya? Urumva nta soni biguteye? Nani malikuumba wewe? Wowe ninde wakuremye ubundi? Uko mtoto wa nani? Uri umwana wandi? Ulitokea wapi? Wavuye he?
kitu saa wewe umugore nkawe na buyana yako n'uburanga bwawe hausikii haya, urumva nta n'isoni ufite, bwana anakupa 10,000 francs, umugabo akaguha 10,000 wende wemee, ujye guhaha, kisha unarudia, hanyuma ukagaruka unamwambia kamubwira uti hakuna za makala, nta ya makara, hakuna za chumvi, nta n'ayumunyu. hausikii haya. Urumva nta soni biguteye? Nani mwalikuzala? Ninde wakubyaye ubundi? Ulitokea wapi wewe? Wakomotse he wowe? Mwanamke tu saa wewe, umugore nkawe vile tu uko pale ukumeze uko na buyana yako n'ubwiza bwawe, unangoya urategereje ngo bwana umugabo hakuzi kiatu, akugurura ukweto, akuzi nguo, kugura umwenda, akuzi chapeau, kuriza ingofero, akuzi na kitambala, kugure n'igitambara, akuzi na rangi, kugurire n'ibyo kwisiga. Unaangalia mu garderobe, ukazajya ureba muri garderobe, garderobe yako, garderobe yawe muko nguo 60, hari imyenda 60, biato 20, inkweto 20 yenye bwanako alisha kuzi. ibyo umugabo yakuguriye. Wowe wowe ulishamuzia nini? wowe wamuguriye iki? Atali papa ya $2 n'agakama 2 k'amadolari 2. Mwenye iko na wewe uri kumwe nawe atakufa mbio, azapfa vuba, atakufa mbio, azakenyuka. bwana umugabo alipe Regideso, yishyura amazi, alipe SNL, yishyura umuriro, alipe batoto masomo, yishyurira abana na minerva, kisha kupati na weza salo, hanyuma nagwayo kujya kwitunganya muri salo. unapashika huko kaburi wowe ushobora kuburirimbi rwose, unapashika huko kaburi. ugomba kuburirimbi. Hakuna fasi mu Biblia nta hantu muri kwa Bibiliya banasema aho havuga le ngo pouvoir que Jésus nous a donné, ubutware Yesu yaduhaye c'est le pouvoir masculin. ni ubutware bwa kigabo. Mwenye atasikia ndio atasema amen. uri bubyumve niwe wakwikiriza ngo Mwenye asikia yeye, utabyumvise ntacyo nabikoraho. le pouvoir que Jésus donne, ubutware Yesu atanga il le donne aux disciples. abuha Ce n'est abigishwa, pas le pouvoir masculin. ntabwo ari ubutware gusa bwa kigabo. Hausikii haya? urumva nta soni ufite? Hausikii hata haya vraiment? urumva n'ukuri nta n'isoni biguteye? Ulishauzia mwanako nini? umugabo wawe wamuguriye iki? Uko na bwana, ufite umugabo hauyaemea hata. nturigere uhahaho. Bwana anauza parcele yake, umugabo yiguriye isambu, anauza majiwe, aguze amabuye, anauza mchanga, aguze umucanga, anauza sima, aguze sima, anapandisha nyumba, azamuye inzu, nyumba na yala, ziruzuye, anatia makaro, ashyizemo amakaro, kisha nakuleta amo, hanyuma akayigutuzamo, kisha unatasema ni nyumba yenyu. hanyuma ukavuga ngo ni inzu yacu, Ni yenyu. ni yanyu. Hauyo hata bei ya msumari ya witi. nta nubwo uzi igiciro cy'umusumari w'8. Nani mwanaume ninde mugabo mwenye atasirika wababazwa nuko ufike kunyumba magharibi, ageze mu rugo nimugoroba uko na 10,000 francs, wifitiye udumbi 10 uko na twawe, kimbio pane ratio, uri kwihutira gutanga rasyo, unakutana mafige lisha waka, ugasanga rwose imbabura iri muraka, mbabuleko samaki, kumbabura ari ifi, ingine kwako nyama ya kuku, handi ari inkoko, ingine kwako lengalenga, handi ari imboga, ingine bisamunyu, handi bitoki, ingine kwako wali. handi ari umuceri. Kale ka 10,000 francs nakabakiana. kwa dumbi 10 twawe katugumana. Unauliza hivi, kabaza uti bilikuwa byagenze bite? bibi yako nakwambia umugore akakubwira ati Mungu Imana alitubariki. yaduhaye umugisha. Mwanaume umugabo mwanalala na 10,000 francs mu mufuko, uraranye 10,000 mu mufuka, analamukaka sure na nyoroka, abyuka mu maso harambutse, memwalilala krize, ariko waraye nta kirimo, analamuka na sirika. abyukana umushiha. Unasana anasirikia nani? wowe ukagira ngo arakariye, Anakusirikia weye arakariye wowe sababu uko kiwete, kubera ko umeze uko nk'igicuma, kilema. uri kirema. Ambia mwenzako mimi nasikia bisirani. gira mugenzi wawe ngo ndumva mfite umujinya. Ambia mwenzako mimi nasikia bisirani. gira mugenzi wawe ngo mfite umujinya. Il les a donné le pouvoir pour faire quoi? Yesu rero yatanze ubutware bwo gukora Avec iki? le pouvoir,
hamwe n'ubu butware que Jésus les a donnés. ubwo Yesu yatanze Pour faire quoi? n'ubwiki Il leur donna le pouvoir abaha ubutware de faire quoi? bwo gukora iki De faire quoi? bwo gukora iki De chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Mwanamke umugore mwenye hawezi yua kuzalisha franga udashobora kumenya kubyaza amafaranga haiko mwanamke. wose umugore. Mwanamke umugore mwenye hawezi jua udashobora kumultiplier pesa, kumenya kubyaza amafaranga yandi, kuko kitu kinakufunga. hari ikintu kikuziritse. Utakuwa mzigo ku bwana, nukuri uzaba uri umutwaro ku mugabo, utakuwa mzigo ku batoto, uzabera umutwaro abana. tena bahati mubaya yako kandi ibyago byawe rero unazala kila mwaka, ubyara buri mwaka, kila mwaka unazala, kila mwaka unazala. buri mwaka urabyara. Bwanako mugabo wawe iko na bahati kidogo ya kufikisha 60. fite amahirwe make kuzageza imyaka 60. Nani mwanume mwatasirika badi? mu byukuri ninde mugabo wababazwa Ufike kunyumba tu hivi nuko ageze mu rugo gusa bibi kona piga, asanga umugore arimo arateka, kisha nakwambia hivi, hanyuma akubwira ati sheri, mukundwa, ingia kule kuchumba, ngira mu cyumba, ufungule ile shakoshi, fungure shakoshi, upime ile koti nilikuuzi, upime iriya koti nakuguriye. unaingia kuchumba, kinjira mu cyumba ukipima n'agakweto ukipima. papa mubyeyi pale pale unaongezewa miaka 10 ya kuishi. ku mibereho yawe yahita yiyongeraho imyaka 10 yo kubaho. Ulishona mwanaume mwanavala koti bibi yake alimuzia wewe? wari wabona umugore wa umugabo wambaye ikoti yaguriwe n'umugore? Ulishona mwanaume mwanavala kiatu bibi yake alimuzia? wari wabona umugabo wambaye agakweto yaguriwe n'umugore? Ulishona mwanaume mwenye kuna tembeza vatiri bibi yake alimuzia? wari wabona umugabo wambaye ufite imodoka yaguriwe n'umugore? Ukimwangalia tu iyo umwitegereje gusa utaona sura kosa nyota, ubona gusa ishusho imeze nk'inyenyeri. banamuki bakwanza kubunyenyekevu, abagore ba mbere bitonda bicisha bugufi, banamuki bakwanza abagore ba mbere banyenyekevu bicisha bugufi ni banamuki batajiri. nibo bagore b'abakire. Unaona wao utasema amena, wowe ni wavuga ngo amena, juu unayua kama nawe urabizi ngo bumaskini haiko bunyenyekevu. urabizi ko ubukene si ukwicisha. Mwanamuki wa mzuri, umugore mwiza, mwanamuki wa bien, umugore mwiza mwenye anapatia Bwana maisha, ushobora gutanga ubuzima ku ni mugabo we, mwanamuki ni umugore mwenye iko na pouvoir ufite ubutware ya pesa. bw'amafaranga. Kila mwanamuki buri mugore masikini w'umukene ni wa kwanza kukiburi. niwe wa mbere ugira ubwibone. Naibu yana yako tu hawende Dubai, hawende Chine, hawende Turki, hauya hata masoko uko tu unazunguruka hivi munyumba, unasonga unazala, unasonga unazala, unasonga unazala. kuri ubu bwiza bwawe wowe gusa nturajya Turki, nturajya Dubai, ubuzenguruka gusa munzi wawe ugasonga ukabyara, ukasonga ukabyara, nibyo byawe gusa. Mimi nauliza, ndabajije ngo mwenyeko na ubiri hapa, uri kuvuga ngaha, mwenyeko na ubiri, uyu nguyu uri kubwiriza ngaha, ni Yesu wala ni munongo? ni Yesu cyangwa ni munongo? Yesu. ubahagaze imbere arimo kutubwiriza ni Yesu cyangwa ni munongo? Yesu. Munongo njeko na ubiri hapa. Nge nitwa munongo, ntago ndi Yesu. Nini Yesu alinipa? Niki Yesu rero yampaye? Alinipa tu pouvoir, yamaye ubutware, na akaenda funga mikono, nawe aragenda yibumbira amaboko arituriza. Inafaa uyigisi Yesu kuna niona. Ukwiye rero kumenya uko Yesu arimo ndeba. Alikamata yote, yafashe byose akanipatia, arabimpa, akafunga mikono. arituriza. Mimi natoka Kolwezi, ngiye mvuye mimi Kolwezi, natoka Lubumbashi, mvuye Lubumbashi, niko sai Gisenyi, undi hano Gisenyi, natoka hapa, ndava hano mimi nenda Bujumbura, ngiye Bujumbura, natoka Bujumbura, ndava Bujumbura, mimi nenda Beni, ngiye Beni,
Yesu iko tu pale. Yesu we yibereye aho ngaho anyishimira. Haleluya. Haleluya. Ukisikia mwanamke Ni wumva umugore mwenye iko na pesa ufite amafaranga na nazarau bwana yake, hanyuma kubahuka umugabo we, uko najua kama jya umenya ngo haiko wa kwetu, ntabwo ari uw'iwacu, ni wa kule ngambo. niwo hirya iyo ngiyo. Unaona amena zinashuka batu. Mubona ko za amena zigabanyutse se? Amena zinashuka. Amena ziragabanyutse. Juu ya nini? Kubera iki? Kuko kweli Hari ukuri yenye batu abapendi kusikia. abantu baba batifuza kumva. Mu mabahati mubaya Mufite amahirwe mabi ni kuwa na mwanamke kaburi, kugira abagore bameze nk'irimbi. une femme qui ne produit rien. Umugore udashobora kugira ikintu Elle est là seulement. araho gusa, Umuziki yato, mugurira urukweto, umuzie rangi, mugurire umuzie ibisasi, verni, mugurire verni, umuzie meshe. mugurire meshe. Unaleta ngapi? Wowe ujya uzana ngahe? Unaleta ngapi? Wowe ujya uzana ngahe? Tu es chrétien pourquoi? Nukubera iki rero uri Tu umukristo? es chrétien Uri umukristo pour récupérer tes provinces. kugira ngo wigarurire intara zawe. Biblia inasema Biblia ikavuga ngo mwanamke mwema umugore ni mwiza kama merikebu ya biashara, inaleta chakula chake kutoka mbali. azana ibyo kurya bye bikuye kure. Moyo ya mume wake Umutima w'umugabo we inamwamini, uramwishimira, batoto yake abana be banamuita heri. bamwituhiriwe. Mume wake Umugabo we kokote kwenye iko ahaba hose banamuheshimu baramwubaha juu ya mke wake. kubera umugore we. Niulizie mweko karibia kwa ulitokea wapi? Mbariza ukwegereye ngo wowe wakomotse he? Les femmes, Umugore, les femmes, abagore elles étaient derrière Jésus bari inyuma ya Yesu pour soutenir Jésus kugira ngo bafashe Yesu, avec leur argent. bamufashije amafaranga yabo. Papa, kama Mubyeyi, uko na kanisa ni bamama ni bamaskini, utakufa mbele. mubyeyi, nimba ufite itorero ufitemo abagore benshi b'abakene uzapfa byihuse. Inafaa kuambia baba mama Ukwiye kubwira abadamu ngo batoke mu philosophie humaine, bave mu mitekerereze ya kimuntu, mu ma philosophie africaine, américaine, européenne, bave mu mitekerereze ya kinyafurika, ya kinyaburayi, bangie mu kinyamerika, philosophie ya Mungu mwali baumbaka. binjire mu mitekerereze y'ubumana Imana yabaremye. Mungu hawezi kukuumba uzale mfalme kisha ushindwe kuzala franga. Ntabwo Imana yakurema ngo ubyare umwami hanyuma kubyara amafaranga bikunanire. Il faut dire aux femmes, Ukwiye kubwira abagore munaweza. murashoboye. Hakuna mwanamke anasema amen. Nta n'umugore uvuze ngo amena. Mwanamke biko na mimba Ngo aratwite. na biko Dubai, Hari abagore batwite Iko na kandi bari mimba. Dubai. Aratwite na iko napakiza bitu mu makontenele. arimo gupakira ibintu mu makonteneri. Unataolewa, Giye gushakwa, hauyo atapiga mabenye. nta nubwo uzi guteka amandazi. Unatenda kuwa muzigo kumwenzako. Rero ibyo bizagutera kuba umutwaro kuri mugenzi wawe. Mimi nasikia kama kuna kitu kinaingia ndio maana watu biko baridi. Ndabyumvise ko mubyumvise niyo mpamvu Watu biko mukonje. baridi. Murabyumvise niyo mpamvu mukonje. Bumaskini Ubukene haiko maskini, haiko femine. ntabwo ari ubw'abagabo si n'ubw'abagore. Bumaskini Ubukene c'est un démon. ni umudayimoni. C'est un démon. Ni umudayimoni Yenye nakuwa na rendre maisha ya mtu kuwa difficile. uza ugahindura ubuzima bw'umuntu bigatuma bukomera. Magonjwa Indwara ni pepo, ni umwuka, ni kaburi ya kukula franga. ni umwuka utwara amafaranga. Kama kuna bwana wa kugonjwa gonjwa, Nimba ufite umugabo urwaragura,
tia yeye kumugongo murudishe kwabo. muheke umusubizi wabo, Murudishe kwabo. musubizi wabo. Mwambia mama yako tu ndio anaweza supporte magonjwa yako. Mubwire ngo usibye nyoko wakubyaye ne washobora kwihanganira indwara Mie zawe. Jewe nilikia kujenga bunyumba. nge naje kubaka urugo, Sitajenga bunyumba na mgonjwa. ntago rero nakubakana n'umurwayi. Ukisikia ile bisirani Niwumva uwo mujinya utaya kama hii magonjwa uzamenya yuko iyi ndwara inakia bomola nyumba yangu. ije gusenya urugo rwanjye. Utambie ile magonjwa Uzabyara rero iyo ndwara ngo ikuwe ya mwisho. ibi ya nyuma, Nisikone mu bwanangu. sinzongere kubona mu Kwenye uliingilia aho winjiriye na njo kwenye utokei. abari usokera Katika jina mu izina rya Yesu. ukiona ugonjwa wa bwanako na katala enda. Nubona uburwayi bw'umugabo we butagenda, Chamusha maya moto. shyushya amazi, Mulalishe chini muchumba. ryamisha hasi mu cyumba, Kamate sume. fata iswime, Tia mu maya moto. shyire mu mazi ashyushye, Ubandike mu mugongo. uyimusase ku mugongo. Sana nasema unanilunguza, nasema ndiyo. Nakubwira ngo urahanwitse umubyeyi ati nibyo, Haiko wenjo niko nalunguza. ntabwo ari wowe natwikaga, Niko nafukuzana na pepo ya magonjwa. ndimo kwirukana umwuka w'uburwayi. Mwanaume akigonjwa Umugabo iyo arwaye na nyumba inaingia mu baridi. n'inzira konja. Mwanaume akigonjwa Iyo umugabo arwaye na nyumba inaingia mu baridi. inzu, abo mu nzu barasuhererwa. Chose grave sasa. Noneho rero akarusho, Mwanaume akigonjwa anakuwa na mihali mwingi. iyo umugabo arwaye agira amahane menshi. Mwanaume akigonjwa Iyo umugabo yarwaye anakuwa na mihali. agira kugira amahane, Anakuwa anashililisha sa mtoto. kazajya yiriza nk'akana. Chose grave sasa. Rero ikirenze kuri ibyo, Mwanamke agonjwe. haba ari umugore urwara. Mwanamke akigonjwa Iyo umugore we ari we warwaye na mafige na gonjwa. n'igikoni kirarwara. Tena mimi nataka nibambie, Kandi ashaka kubabwira ngo mtoto umwana haiwe kama mamake anagonjwa. ntabwo ajya amenya ko se arwaye. Ato nagonjwa Niyo warwara uko mama, ari umumama, mtoto atakukutana mu kitanda. umwana azagusanga mu buriri Mama, je suis affamé. akubwire ngo mama ndashonje, mama Je vais manger. ndashaka Unajiuliza kurya, ukibaza uti ameweza kumina nasikia bisirani. ira mugenzi we ngo ndumva ngize akantu k'akajinya. Victoire Insinzi haiko ya bazaifu. ntabwo ari iy'abanebwe, Victoire insinzi ni ya benye biko na nguvu. ni iy'abanyembaraga. Vuga amena. Semeni amena. Victoire Insinzi haiko mo masculine. ntabwo ari ijambo ry'abagabo gusa. Victoire ni Insinzi sehemu ya wana wa Mungu. ni uruhare rw'abana b'Imana. Kila mwanaitwa mwana wa Mungu Uwo wese witwa umwana w'Imana iko na sehemu yake afite umugabane we inaitwa witwa victoire. insinzi. Kenye kitakuheshimishaka Ikizakubahisha rero ni victoire. ni insinzi. Hakuna mwatakuheshimiaka Ntawe uzakubaha na ukumushindaka. kandi utaramunesheje. Mutupele mafilosofia ya banaume mbali. Mujugunye ibyo bitekerezo bivuga ngo umugabo butunzi, Ile mawazo ya banaume ibyo bitekerezo by'abagabo muitupe mbali. mubijugunye kure. Kila mwanamke mchuruzi ni mbaraga. Vuga ati urongoye umugore w'umucuruzi ufite umugisha. Ni mbaraga. Umugore w'umucuruzi ni indaya. Ni filosofia za banaume. Ibyo ni imitekerereze y'abagabo. C'est faux, archi faux. Sibyo kandi sibyo. Mwanamke akianza churuza Iyo umugore yatangiye gucuruza anageuka mbaraga. ubwo yabatangiye kuba C'est indaya. faux, archi faux. Ntabwo ari byo, bisubiyemo sibyo. Kama ni vile Nimba ari ibyo rero bangituandikia, bari kutwandikira il y a le pouvoir des hommes hari imbaraga et z'abagabo le pouvoir des femmes. n'imbaraga z'abagore. Roho
Mtakatifu ni umoya. Mwuka w'Imana ni umwe. Hakuna roho ya wanaume na roho ya wanawake. Nta mwuka wera w'abagabo n'umwuka wera w'abagore. Damu ya Yesu ni moya. Amaraso ya Yesu namwe. Yenye litakasa wanaume ndio litakasa wanawake. Ayejeje abagore nayo yejeje abagabo. Jina zetu amazina yacu zinaandikwa mbinguni. Yanditswe mu ijuru. Hakuna kitabu ya wanaume nta gitabo cy'abagore na kitabu ya wanawake. Cyangwa igitabo cy'abagore. Je dis bien. Ndavuze neza. Dieu nous a donné le pouvoir. Imana yaduhaye ubutware. Kila mtu iko nayo. Buri wese arabufite. Vuga amena. Semeni amen. Vuga amena. Semeni amen. Vuga amena. Vuga amena cyane. Je parlais nariyo mvuga ngo du secret kwibanga de la victoire. Y'insinzi. Andika neno ya kwanza. Andika icya mbere. Kila ushindi buri nsinzi yose iko na siri yake. Ibifite ibanga ryayo. Na siri ya ushindi kandi ibanga ry'ubutsinzi ya kwanza ya mbere ni maisha ya utakaso. Ni ubuzima bwejejwe. Kweli njoi. Kuri rero nuko Shetani alipiga Yesu. Satani yakubise Yesu mpaka wanaume wote bakakula mbio. Bigira n'ahantu abagabo bose barya vuba. Bariruka. Sasa. Donc banapiga Yesu hivi. Kubita Yesu mpaka ba Petero twamenye aho baciye. Yesu alikuwa anafukuza mapepo. Yesu yirukanaga abadayimoni. Shetani alimufrape. Satani yaramukubise. Mpaka ba Yohana bakasema Yohana aravuga ati katuba. Mwenye alifufua Lazaro. Wazuye Lazaro. Piga Yesu anaanguka largeur. Piga Yesu anaanguka horizontal. Piga Yesu anaanguka kurbe. Aramukubitagwa mu mpande zose zishoboka. Kamata bumigulu anabukunja. Maguru barayahina bakubita umusumari. Maboko bakubita misumari. Shetani akambia Yesu. Satani abwira Yesu. Peti sinilikwambia. Sinabikubwiye. Hapana cheza na mimi. Ntukabikina nanjye. Shuka pale sasa. Ngaho manuka rero. Saba Petro baliona. Ba Petero babyitegereje. Mwenye alikuwa anafukuza mapepo. Uyu nguyu yirukanaga abadayimoni. Bana mubandika pale. Baramumanitse. Bose bayabangira ingata. Pour te dire quoi? Nukuvuga iki rero? Le mot combat. Ijambo intambara. Si le terme monde. Mu ijambo ryo muri yisi. C'est les choses charnelles. Ni ikintu cy'umubiri. Ukitaka pigana na mtu. Nimba ushaka kurwana n'umuntu. Unaangalia mabega yake kwanza. Abanza ukareba igituza cye. Unaangalia kimo yake. Kareba ingano ye. Yesu wa mwembamba. Yesu nanutse. Hayo piga ngumi. Ntazi gukubita ibipfunsi. Hayo piga jido. Ntazi gukubita amajido. Tena wa mwekunda. Kandi w'inzobe. Komba ba mwekunda bapiganake. Kubera ko mu ntambara isanzwe ab'inzobe ntibajya barwana. Banapiganaka biko na sura salijiwe. Abajya barwana abafite amasura meze nk'amabuye. Biko na midomo ya kabambi. Bafite iminwa minini. Wanaangalia hivyo na sana ni Yesu na mwekunda yake. Yesu mu yobe bwe anataka apigana. Shaka kurwana. Shetani alimupiga. Satani aramukubita. Akamutia ku musaraba. Shyira ku musaraba. Mu masegonde. Mu mwanya muto nko guhumbya. Shetani alishapiga mtu. Satani azingo yakubisa umuntu. Biko banamutupia maua. Barimo bamutera indabo. Biko namwambia grand frère. Bamubwira ngo grand frère. Pokea maua. Kira indabo. Ulipiga ule petit. Wakubise kakana. Alikuwa anashiita mwana wa Mungu. Ulimupiga grand. Wamukubise. Biko banamupa maua. Bamushugunyira indabo. Ashituke tu. Yikanga. Mwenye aliacha kumusaraba. Oya yasize kumusaraba. Anamukuta kuzimu. Amusangi kuzimu. Anamwambia petit. Aramubwira ngo akana we. Leta fungulo. Murwa rufunguzo. Ya kuzimu. Bikuzimu. Shetani anataka kimbia. Shetani agiye kwiruka. Akaona hakuna kwa taenda. Abona naho yahunyira. Yesu akamwambia. Yesu aramubwira ati. Leta fungulo. Zana urufunguzo. Shetani. Satani. Na mapepo. Na madaimoni. Bakakimbia kuzimu. Bayabangira ingata Yesu akakamata funguo. Yesu afata urufunguzo. Kuzimu na mauti. Kuzimu ni akafungua kwa watakatifu walikuwa. Afungura habera bari. Akahubiri injili. Yabwiriza ubutumwa. Wote walikuwa kuzimu.
abari bari kuzimu bakaokoka, barakizwa, akabapandisha arabazamura paradiso. Kisha siku 3 hashize iminsi 3 Yesu akafufuka. Yesu arazuka. Yesu akatangaza, Yesu aratangaza, tout pouvoir m'a été donné. ubutware nahawe ubutware Tout bwose. pouvoir m'a été. Nahawe ubutware Est-ce bwose. que tu peux dire amen à 3 fois? Shaka kuvuga amen gatatu. Alléluia. Haleluya. Tout pouvoir Ubutware bwose m'a été donné. narabuhawe. Où est le secret? Ibanga ririhe? Où est le secret? Niye ibanga riri rero? 2 Corinthiens Abakorinto ba kabiri chapitre 10 ibice 10 verset 3 umurongo wa 3 jusqu'à 5. kugeza ku wa Où 7. est le secret? Ibanga ririhe? 2 Corinthiens Abakorinto ba kabiri chapitre 10 ibice 10 verset 3 umurongo wa 3 jusqu'à 5. kugeza kwa 5. Soma unitili na mie pale. Kadusome mu izina rya Yesu. Haleluya. Abakorinto ba kabiri ibice 10 umurongo wa 3 kugeza kwa 5. Haleluya. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, Haleluya. ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome Haleluya. no kubikubita hasi. Haleluya. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amen. Au kunitilia pale papa. Siri icyo cyanditswe imbere. Mimi napenda kuisoma mu français. Ndifuza kugisoma mu Gifaransa. Siri ilikuwa nini? Ibanga ryari irihe? Yesu anasema. Yesu arimo aravuga ngo anafunulia sasa Petro. Arimo arayishurira Petro. Anafunulia Paulo. Arimo arayishurira Paulo. Anamwambia hivi. Aramubwira ati 2 Corinthiens chapitre 10. Abakorinto ba kabiri bice 10. Verset 3. Umurongo wa 3. Inasema hivi. Iravuga ngo si nous marchons dans la chair, nubwo tugenda dufite umubiri nous w'umuntu, ne combattons pas selon la chair. ntiturwana mu buryo bw'abantu. Car les armes avec lesquelles nous combattons kuko intwaro ne sont z'intambara pas yacu charnelles, si iz'abantu, mais elles sont puissantes ahubwo imbere par la y'Imana, vertu de Dieu imbere y'Imana zigira imbaraga pour renverser kugira ngo zisenye des ibihome, forteresses. zisenye ibihome. Nous renversons Dukubita hasi les raisonnements imitekerezo et toute hauteur n'ikintu cyose cyishyiriye qui hejuru, s'élève cyishyiriye hejuru contre la connaissance de Dieu. kirwanya kumenya Et Imana, nous amenons kandi tuzana toute pensée imitekerereze yose captive à l'obéissance de Christ. Amen. Gusa ukichwa wako. Kora ku mutwe wawe. Bumaskini Ubukene habukwake mu mufuko. ntago buba mu mifuko. Bumaskini, Ubukene ni mu mutwe. bumaskini ya mukichwa Ubukene bwo mu mutwe ni ya grave burakomeye kushinda umufuko. teye ubwoba kurenza uri mu mufuko. Ndio maana Niyo mpamvu et nous amener toutes pensées captives. kandi tuzana ibitekerezwa byose. Hakuna dolare masculin. Nta dolari ry'abagabo. Bwana wako akiuza parcelle, Nimba umugabo waguze isambu, na unauza mabriki. nawe wagura Akiuza amatafari. sima, Nimba aguze sima, na unauza manjanja. nawe wagura amabati. Akilipia watoto masomo, Nimba yishyuriye abana na ishuri, unalipa regideso. nawe wakwishyura amazi. Ndio Biblia inasema Nibyo Bibiliya ivuga ngo heri wawili, heri wawili ababiri kuliko umoja, barutumwe, maana watapata faida kuko bazabona inyungu katika kazi yao. vuye mu mirimo yabo. Umoja akianguka, Umwe nagwa mwingine anamshimamisha. undi azamwegura. Lakini wewe Ariko wowe lwenye ulitia makucha kumikono ukaongeza na rangi, washyize inzara ku ntoki wongeraho n'irangi, hauyatapiga mabenye. ntuzi no guteka amandazi. Hii mchana ya leo Muri aya manywa Mungu atafanya kitu kwa maisha yako. hari icyo Imana iri bukore ku buzima bwawe. Oh, pastor, Mushumba, bwanangu mugabo wanjye apendake ntagakunda nichuruze. ko ncuruza. Bongo Urabeshya. ni juu ni mushi. Nuko ari umushi.
kiritira kule kwabo kule umuco w'iwabo iyo ngiyo abapende banamuke biko na franga ntibakunda abagore bafite amafaranga. me akikatika sai none naciyeho uyu munsi utafanya urakora iki? unaniacha wapi? tangira wirize ngo mbese usigende Unaniacha wapi? size Même si nous marchons dans la chair, nubwo tugenda twambaye imibiri y'abantu, hii neno mpaka leo iri jambo kugeza na n'uyu munsi ina trouble manere ya shetani. aracyateza ibibazo imitsi ya Satani. Nilishindwa kaye natsinzwe nte, kapeti nilipiga, akana nakubise, kapeti ke nilikanyanga, kakana naho nyoye, kakanikuta kuzimu, kansangi kuzimu. aye Gute? le secret c'est quoi? Ibanga ni irihe? La sanctification. Kwezwa. Le secret c'est quoi? Ibanga ni irihe? La sanctification. Kwezwa. Ambia mwenzako Gira mugenzi wawe, utakaso kwezwa ni siri ya ushindi. ni ibanga ry'insinzi. Hakuna mwanamke mwenye kumudunia mwenye atongoze wake. Nta mugore uri mwisi utarambagizwa. Kutongozewa guteretwa manake kukutia litoi. Kila mwanamke buri mugore banamupendaka, baramukunda, ni mwanamke yepeki ariko umugore ubwe ndio anadesidaka ni uhitamo ngo kufunga kapitale. kavuga Ni yepeki, ufunga urushako. haiko makali ya Bwana, ntago ari ubukana haiko bw'umugabo, kutomboka ya Bwana, ntago ari uko umugabo haiko bamukabukira, kumutia ko makamera. ntago ari uko bamushyize amaso menshi. Yepeke ubwe anadesidaka, ahitamo. na kwenye hauko naho utari wowe yepeke alideside, wenyine ahitamo, je vais garder le capital de mon mari. kavuga ngo nzarinda neza umutungo w'umugabo wanjye. Na Yesu naye na Yesu ubwe alijaribiwa, yarageragejwe. hakuita Mungu nisaidie. nta nubwo yahamagaye Imana ngo mfasha. Katika majaribu mu bigeragezo Yesu alikuwa na jibu. Yesu yari afite igisubizo. Imeandikwa, biranditswe ngo, imeandikwa, byanditswe ngo mwana wa Adamu umwana wa Adamu hataishi kwa mkate tu, ntazatungwa n'umutsima bali gusa, kwa kila neno ahubwo kubw'ijambo litokalo rye katika kinywa ryose cha Bwana. rivuye mu kanwa k'Imana. Mtu mwana sema amen. hagize uvuga ngo Mtu amen, mwana sema amen. hagira uvuga ngo Mtu amen, mwana sema amen. hagira uvuga ngo amen. Maisha ya utakaso ubuzima bwo kwezwa inanisaidia buramfasha ngo ni affronter majaribu. shobore guhangana n'ibigeragezo. Mungu Baba, Mana Data, katika jina la Yesu izina rya Yesu, uniepushe na aba banaume ni ukuri nkiza aba bagabo bakuniangalia angalia, bahora bandeba reba, kila kwa mimi napita bonciye wese banaume bananiangalia angalia. akandeba. Mungu Mana, unifunike na damu yako, ni ukuri unyorose n'amaraso basi yawe nionake. ntibazongere Sasa kundeba. unasema vile njoo tena batakuona sana. uko bivuga niko bakwitegereza noneho cyane. Haunipe amen. ntago wavuze ngo amen, Haunipe amen. ntago wavuze ngo amen, Haunipe amen. utavuga ngo amen. Shetani Satani hakuogopa Yesu, ntago yatinye Yesu, alimfuata. yaramukurikiranye. Mais Jésus ariko Yesu avait dans lui muri we la sanctification. yari afite ukwera. Dunia isi ni mapambano ya majaribu. naho ni uguhangana n'ibigeragezo. Dunia iyi si ni mapambano naho duhanganira ya majaribu n'ibigeragezo ya kila aina. by'ubwoko bwose. Majaribu ariko ikigeragezo haiwezi kuangusha. ntago cyakugusha. Juu ya nini? kubera iki? Unaishi ubaho maisha ubuzima ya utakaso. bwejejwe. Ukiona tu bibi yako anakia magharibi, nubona umugore wawe atashye nimugoroba, sheri, kubya ati mukunzi unihurumie, mbabarire, mimi naacha kazi. ndetse akazi. Unamuliza jani? kubera iki? Basi mkazi majaribu iko mingi. kubera yuko mu kazi wacu ibigeragezo ni byinshi. PDG iko nanifuata, muyobozi wanjye arimo arankurikira, directeur iko nanifuata, undi muyobozi arankurikira, comptable iko nanifuata,
ushinzwe imari arankurikira shoferi ko nanifata mushoferi arimo arankurikira mimi naona mimi naacha hii kazi rero mbonye ko byiza ko nkavamo mwambie hivi gira uti wende genda uwapatie ubahe bibiko banakulomba ibyo bagusaba usiache kazi ntureka akazi ukiona anakuuliza nini tuvuga ati ngwiki akikuuliza nini tingwiki unamwambia hivi gira uti hapana kuna jitapa ukajya wiyemera hakuna mwanaume anaweza kupenda nyuma yangu hakuna wanaume wanakupendaka nta mugabo ugukunda nyuma yanjye unataniambia nini ushatse kumbwira iki se kama wanaume wanakufuataka nimba abagabo bagukurikira unataniambia nini ushatse kumbwira iki nikuwe ndana kuchunga nikuwe pa karibu yako ushaka kugira ngo nzajye mbana nawe nkurinde hivi niko tu hapa ko ndaha nianze tu ambia Yesu nanjye kubwira Yesu ngo Yesu majaribu iko mingi geragezo ni byinshi majaribu iko mingi geragezo ni byinshi majaribu iko mingi geragezo ni byinshi Yesu ataniuliza tu hivi Yesu arambaza ati munongo nifeni nkoriki nikeni kutwale nze ngutware ngucyure ataniambia tukakia nikamati majaribu ikiongezeka uko ibigeragezo byiyongera utakaso inaongezeka kwera majaribu ikiongezeka geragezo byiyongera inaongezeka kwiyongere ukubwa wa majaribu uko ibigeragezo biba ukubwa ya utakaso vuga amena cyane nasema ndavuze ngo majaribu ikiongezeka uko ibigeragezo byiyongera utakaso inaongezeka kwera kwiyongere vuga amena cyane majaribu ikiongezeka geragezo ni byiyongera na utakaso inaongezeka kwera kwawe kwiyongere baongezeke kwiyongere batakia kwa njia moya bazaza mu nzira batasambarana bazasubirayo saba baciye mu nzira ndwi usisirikie mtu ntugire urakarira usifunge macho ntuhumirize bambie babwira uti mwenye roho italuma umutima uzajya imulume umurye kila bibi ya bwana buri mugore w'umugabo anakuwaka kiyana aba ari mwiza mwanamke wa kwanza kubuyana umugore wa mbere mwiza ni bibi ya mtu ni umugore w'umuntu hakuna fie nta mukobwa anaweza kuwa kiyana ushobora kuba mwiza sawa bibi ya mtu nk'umugore w'umuntu juu ya nini kubera iki bibi ya mtu umugore w'umuntu anabeba abatwaye mitaji ya mume wake abatwaye ikamba ry'umugabo we wi yego uniangalie unyitegereze wewe peke uniangalie wowe unyitegereze nilikuwa ibobo nari umwana wo ku muhanda sa Yesu ananioa Yesu akanisukula yandambagizaga arantunganya akanitengeneza arantunganya wewe peke uniangalie sasa noneho nyitegereze rero ona sasa noneho ndeba uniangalie nyitegereze aba banaume bote biko naniangalia mwa hii dunia abagabo bose bandeba muri iyi si abanione mie ntago bareba nje banaona bwanangu bareba umutware wanjye ataba nilalishie macho niyo banterekera amaso ataba funge macho ko mie njewe naishi mbayeho utakaso ubuzima bwera ya bwana wangu bw'umutware wanjye mtu mwakula anasema amena hagize uvuga ngo amen mtu mwana anasema amena hagira uvuga ngo amen mwenye iko na maisha utakaso ufite ubuzima bwejejwe hawezi ogopa majaribu ntabwo ajya atinya ibigeragezo vuga amena andika kwa kumaliza mimi nataomba andika dusoza kugira ngo dusenge nikirudia hapa ningaruka hano nikukutane na weye nzasange nawe usikate tamaa utaracitse intege mwanamke wa kiana ni mwenye anasabia dolari umugore mwiza nuhora bari urufaranga unaona niulizie unasirikiani noneho mbarizo ngo tugurura kari iki mwanamke wa kiana umugore mwanamke mwiza wa mzuri umugore mwiza ni mwenye kunasabia dolari nuhora urufaranga kenye Mungu anakupa akiwezi kukuua ntabwo Imana yaguha ikikwica kenye Mungu anakupa ikimana iguhaye ni pouvoir ni ubutware ya kukupandisha quelque part o kuzamura nanone niseme tena ndio watu wanisikie no mvuge nte kugira ngo babyumve utakaso kwera tafsiri ya kwanza
ubusobanuro bwabo bwa mbere ni kuchukia zambi mara mbili. ni ukwanga icyaha ubugira kabiri. Andika hili. Andika gutya ngo Utakaso ukwera ni kuchukia ni ukwanga zambi icyaha mara mbili. inshuro ebyiri. Kitu kenye mtu anachukia Ikintu umuntu yanze hata ukivalishe oro uko wacyambika n'izahabu jua likichukia kuko yacyanze ni vitapikio. kuri we ni nk'ibirutsi. Mtu mwana sema amen. Hagize uvuga ngo amen. Yesu alitutapikisha zambi. Yesu yaturukije ibyaha. Alitutapikisha zambi. Yaturukije ibyaha. Kwetu kuri twe zambi icyaha ni vitapikio. ni ibirutsi. Vuga amena. Kwetu kuri twe zambi icyaha ni vitapikio. ni ibirutsi. Ya pili, cya kabiri utakaso ukwera ni kujitenga ukwitandukanya mbali na zambi. ukwitandukanya kure n'icyaha. Lisumu eza eloko ya kotalela mosika na yo. Uko mtu akumupaka unapasha yua tu. Zambi icyaha ni kitu ya kuangalilia mbali. ni ikintu cyo kurebera kure. Mbali. Kure. Mbali na wewe. Kure. Vuga amen. Amen. Utakaso kwera ni kujitenga ni ukwitandukanya mbali kure na zambi n'icyaha. Kuko fasi hawezi fika. Hari ahantu utagera. Kuko fasi hawezi shimama. Hari aho utahagarara. Juu ya nini? Kubera iki? Juu ya maisha ya utakaso. Kubw'ubuzima bwera. Ya tatu, cya gatatu utakaso kwera ni kukufa kuzambi. ni ugupfa ku cyaha. Mbele ya zambi, mbere y'icyaha tuko maiti. turi imirambo. Maiti intumbi ata iko Canada niyo yabiri muri Canada ni maiti. ni intumbi. Ata banetia mu Boeing aho bayishyira hose ni maiti. ni intumbi. Ata nafika Kanombe niyo yagera i Kanombe tutenda twala maiti. tuzajya gutwara. Ata biti mu sanduku ya zahabu niyo twayishyira mu imva y'izahabu ni intumbi. Utakaso kwera rero ni kufa kuzambi. ni ugupfa ku cyaha. Devant le péché imbere y'icyaha nous sommes morts. twarapfuye. Zambi icyaha ya changugu cy'icyangugu na njo zambi ya Etats-Unis. ni nacyo cyaha cyo muri Leta Zunze Ubumwe. Zambi icyaha ya Gisenyi cy'igisenyi na njo zambi ya Angleterre. nicyo cyaha cyo mu Bwongereza. Maiti kitoka hapa Gisenyi intumbi ivanye ahangaha i Rubavu inaenda Canada, kayijyana muri Canada haitafufuka. ntago Banenda yazuka. tuizika. bazayishyingura tu. Hauseme amen. ntago wavuze ngo Hauseme amen. ntago wavuze ngo amen. Hauseme amen. utavuze ngo amen. Andika ya mwisho. ndika icyanyuma. Utakaso ukwera ni mapambano ni intambara turwana ya kila siku. ya buri munsi. On a une seule combat dufite intambara imwe que nous menons tous les jours. iyo turwana umunsi ku munsi C'est le combat du péché. ni intambara y'icyaha. Hakuna mtu anasema amen. hano uvuze ngo amen. Usipimake kuwaza ntuzibeshye ngo utekereze kama kuko kwenye unaweza fika yuko hari aho uzagera zambi na kuogopa. hanyuma icyango kigutinye. Kadiri Mungu anakuinua, uko Imana igenda ikuzamuka kadiri zambi nayo inakufuata. ni nako icyaha kigukurikirana. Usipime kuwaza ntuzibeshye ngo utekereze aseme mariage buriya nishaka ni vaccin ya busharati. buriya urushako ni urukingo rw'ubusambanyi. barakubeshye. Vaccin ya busharati urukingo rw'ubusambanyi ni maisha ya utakaso. ni ubuzima bwejejwe. Mchana ya leo muri iki gicamunsi mimi nakutakia ndakwifuriza ushindi mara mbili. gutsinda inshuro ebyiri. Kokote kotakuwa aho uzajya hose usishindwake, lakini ushinde. ntugatsinzwe ahubwo utsinde. Kokote kwenye Mungu atakubeba aho Imana izakujyana hose ukuwe na mamlaka ugire ubutware juu ya zambi. hejuru y'icyaha. Kokote kwenye Mungu atakubeba aho Imana izakujyana hose ukuwe kichwa usikuwe mkia, uzaba umutwe ntukaba umurizo. ukuwe wa mbele usikuwe wa uzaba nyuma, uw'imbere ntuzaba uw'inyuma. uzeeke katika uzee mzuri.
usaze neza, uone batoto ya batoto ya batoto yako. uzareba abana b'abana b'abana bawe. Nakutangazia ndaguhamiriza ya maisha ya utakaso, ubuzima bwera, utazeeka katika buzee mzuri, uzasaza mu busaza bwawe neza, utazeeka unashiba siku, uzasaza uhaza imyaka, utazeeka unashiba mali, uzasaza uhaza ubutunzi, utazeeka unashiba heshima. uzasaza uhaza icyubahiro. Wewe hautazika batoto yako, wowe ntuzashyingura abana bawe, lakini batoto yako ariko abana bawe batakuzika katika buzee, bazagushyingura ugeze mu busaza. sababu utakaso kubera ko kwera ni ulinzi mkubwa, ni uburinzi bukomeye. utakaso kwera ni ukingo wa maisha. ni urukingo Mwenye rw'ubuzima. anaishi utakaso, ubaye ubuzima bwera hata kaburi na muogopa. nirimbirira mutinya. Wanaishi utakaso, ubaye ubuzima bwera hata balozi banamuogopa. n'abarozi baramutinya. Nakutangazia ndaguhamiriza ngo hautashindwa. ntuzatsindwa. Wewe wowe utatambuka kwe baba kwa kutambukaka. uzarengaho sategeze. Wewe utakuwa na jina yenye baba kwa kuwa nayo. uzagira izina satigeze. Jia maisha utakaso, kubera ubuzima bwera batoto yako abana bawe abatalia kisu liliyaka. ntibazarira nk'uko warize. Nakutangazia ndaguhamiriza maisha utakaso ubuzima bwera itakupatia heshima, uzaguha icyubahiro, itakupa utukufu, uzaguha icyubahiro, itakufa na baraka. uzaguha n'umugisha. Batoto yako abana bawe batakuwa na majina, bazagira wote biko na majina mudunia, zagira amazina mu sababu unaishi utakaso. kubera ubuzima bwera Mungu atafungua milango. Imana izagucira inzira. Natangaza ndavuze ngo kila jiwe buri buhe yabaitia ku maisha yako bashyize ku buzima bwawe mchana ya leo buri gicamunsi ivingiringisha gikuyeho, amuru itoweke gikuyeho jina la Yesu. n'izina rya Yesu. Kubalisika maisha yako, buri muntu wese waryamye ubuzima bwawe, kubalisika maisha abo yako bose bashyinguye ubuzima bwawe mchana wa leo. uyu munsi Mimi natangaza ndahamije ngo ufufuko mpya, uzuke kuzuka gushya, ufufuko mpya, muzuko mushya, ufufuko mpya, muzuko mushya, ufufuko mpya, muzuko mushya, ufufuko mpya. muzuko mushya. Shimama kwenye huko, haguruka aho ngaho uri, shimama kwenye huko. haguruka aho uri. Utakuwa na maombi, ye gusenga, utaambia tu Mungu, uri bubwire Imana ngo nataka ndashaka univike maisha ya ushindi. unyambike ubuzima butsinda. Inua mikono yako miwili juu. zamura ibiganza byawe byombi hejuru. Hauna besoin na pesa mu mufuko, ntabwo ari amafaranga ukeneye mu mufuko, hauna besoin na gari. icyo ukeneye si imodoka. Yesu alikuwa hana chochote, ibyo byose ntabwo Yesu yari abifite, lakini alikuwa na utakaso. ariko yari afite ukwera. Ile utakaso uko kwera kwe ikamupatia kwamuhesheje yenye shetani alikuwa ananyang'anya. ibyo Satani yari yamwambuye. Utakaso ukwera ndio ilipatia Yesu mamlaka, niko kwahesheje Yesu ubutware, ilimpatia jina lipitalo majina yote. kwamuhaye izina riruta andi mazina yose. Mwenye akujue leo, utakuzi uyu munsi juu naishi utakaso, kuko ubaye ubuzima bwera, kesho atakushangala. ejo azagutangarira. Inua mikono yako miwili juu, zamura ibiganza byawe byombi, anza omba sasa. tangira wisengere, Ambia Bwana, bwira Imana, mimi nahitaji unipatie ngira ngo ndifuza kuma maisha ya ushindi. ubuzima bunesha. Fungua kinywa chako, bumbura akanwa kawe, ambia Baba, vuga ngo Mana, mimi nahitaji maisha ya ushindi, nkeneye ubuzima butsinda, nahitaji maisha ya ushindi. nkeneye ubuzima bunesha. Dunia isi ni mapambano, ni intambara, dunia isi ni mapambano. ni intambara. Kama una nguvu, nimba udafite imbaraga, benye biko na nguvu batakuekraze. abafite imbaraga bazaguhonyora. Tuko mu mapambano ya mamlaka. turi mu ntambara turwanira ubutware. Le combat c'est le pouvoir. intambara ni ubutware, Le combat c'est le pouvoir. intambara ni ubutware. Dis au Seigneur, bwira umwami uti je suis là. naje, Donne-moi le pouvoir. mpereza ubutware, Donne-moi le pouvoir. umpe ubutware. Je vais combattre Satan.
ndifuza guhangana na Satani. Je vais libérer mes provinces. Ndifuza kubohoza intara zanjye. Inua mikono yako miwili juu. Zamura ibiganza byawe hejuru byombi. Ujikaze urudie maneno. Hanyuma usubiremo aya magambo. Sema Mungu Baba. Subiramo uvuga uti Mana Data. Sema Mungu Baba. Vuga uti Mana Data. Katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Mchana ya leo. Kuri uyu mwanya. Siku 11. Tariki 11. Ya mwezi wa 11. Ukwezi kwa 11. Kwa mamlaka kubw'ubutware ulionipa wampaye leo, uyu munsi minatangaza ndavuze ngo kila kitu changu, buri kintu kitwi cyanjye kenye baliiba cyo banyibye mina kirudisha. Ndakigaruje. Narudisha afya yangu. Ndagarura ubuzima bwanjye. Narudisha mali yangu. Ngaruje ubutunzi bwanjye. Narudisha couple yangu. Ngaruye urushako rwanjye. Narudisha batoto yangu. Ngaruye abana banjye. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Piga makofi na uko nakemea. Komera Imana amashyi mu katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Kemea, kemea, kemea. Izina rya Yesu. Kemea, kemea. Cyaha, cyaha. Kemea, kemea. Cyaha. Piga makofi na uko nakemea. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Bila uko napiga makofi. Izina rya Yesu. Kuko bebiko binaanguka. Uko uri mukoma amashyi hari birimo bigwa. Bila uko napiga makofi. Uko ukoma amashyi. Kuko bebiko binaanguka. Hari birimo bigwa. Bila uko napiga makofi. Ukoma amashyi. Kuko mwenye anaanguka. Hari biri kugwa. Bila uko napiga makofi. Ukoma amashyi. Kuko binaanguka. Hari birimo kugwa. Endelea, endelea. Komeza, komeza. Kemea, kemea. Tangaza. Komeza. Tangaza. Hamya. Mina komboa. Vuga ngo ndabohora. Nakomboa. Ndabohoye. Je libère. Ndabohora. Je libère. Ndabohoye. Je libère. Ndabohoye. Ma santé. Buzima bwanjye. Je libère. Ndabohoye. Ma vie. Buzima bwanjye. Je libère. Ndabohoye. Mes enfants. Abana banjye. Je libère. Ndabohoye. Mon mari. Mugabo wanjye. Je libère. Mbohoye. Mon argent. Amafaranga Je yanjye. libère. Mbohoye. Ma finance. Utunzi Je bwanjye. libère. Mbohoye. Mes travail. Kazi Au kanjye. nom de Jésus. Mu izina rya Au Yesu. nom de Jésus. Mu izina rya Au nom Yesu. de Jésus. Mu izina Au rya nom Yesu. de Jésus. Mu izina rya Tout Yesu. esprit démoniaque Umwuka mubi qui wose s'est levé contre moi, wahagurukiye je kundwanya. déclare nul Ndavuze et ngo nta sans rutwaro effet. ufiteho mu Au izina nom de mu Jésus. izina rya Kadiri Yesu. uko napiga makofi, Uku ukoma amashyi kuko binaanguka, hari ibirimo kugwa, kuko binakimbia hari ibirimo katika kwirukanka jina la Yesu. mu izina rya Yesu. Kila ulozi, Ntabwo kila uchawi buri burozi bwose iliyofanyika juu ya bwakorewe maisha yako ubuzima bwawe naiangusha ndabugusha kwa jina la Yesu. mu izina rya Yesu. Kila kamba Buri mugozi iliyofunga waboshye maisha yako ubuzima bwawe minatangaza ndavuze ngo ikatike bucike kwa jina la Yesu. mu izina rya Kwa Yesu. jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Mtu yeyote uwo ari we wese aliyegusa wakoze ku maisha yako ubuzima bwawe akasema aravuga hautaendeleaka, uzatera imbere leo uyu munsi leo uyu munsi leo uyu munsi aanguke, agwe apotee abure kwa jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Kwa jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Kwa jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Mimi nataomba na mtu mmoja hapa, Arongeye gusengana nawe. ikiwa uko hapa Nimba uri hano unasikia ukumva unaishi maisha ya kushindwa kila siku, ubayeho ubuzima buhora buneshwa, kila siku unashindwa buri munsi uraneshwa, na unajiuliza kandi ukibaza uti mimi nashindwa juu ya nini? ni kubera iki mpora ntsindwa? Mungu baba yako Imana so anakia akwambie yaje kukubwira ngo unashindwaka ujye utsindwa juu aujue siri ya ushindi. kuko utazi ibanga ryo gutsinda. Ulikatala siri ya ushindi, Wanzira ibanga ryo gutsinda. ulitaka fanya vita ya kiroho igeuke ya kimwili, Washatse guhindura intambara y'umwuka iy'umubiri. na leo baba yako anakia kwambia Ariko uyu munsi Sara kubwira ngo uache vita vya kimwili, rekana n'intambara z'umubiri, ingia mu vita ya kiroho. injira mu ntambara Na y'umwuka. siri Kandi ibanga ni maisha ya utakaso. n'ubuzima bwejejwe. Ikiwa uko pale Nimba uri aha rero unajikuta ukisanga unashindwa kila siku, uhora utsindwa buri munsi, sogea hapa mbele tuombe pamoja. ndakwinginze ngo wegere imbere dusengane. Adonai, tous les temps, je suis à toi.
En toi je vais te sentir à moi. Contempler la gloire de ta bonté. Me réjouis en cœur de ta bonté. Adonai, allons à la contrée de nos amours. Allons nous a livré du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, votre étoile devient fait briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh, oh, Adonai, alléluia. Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler à nous dans cette aura d'amour, au parfait qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Jésus, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Jésus, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai. Vile unapiga magoti pale, kongo kupfukamya aho ngaho, Mungu ni baba yako. Imana ni so. Muoneshe kwenye unashindiwaka. Wowe umwereke gusa utsindirwa. Muoneshe wapi unashindwa. Wowe mwereke wimuhisha utsindirwa. Muoneshe province yenye bari kunyanganya. Wowe umwereke icyo wambuwe. Kitu gani bari kunyanganya mwanangu? Niki wambuwe mwana wanje? Anakuya mbele yako akupatie ushindi. Araje imbere yawe kugira ngo aguhe ubutsinzi. Akupe ushindi. Aguhe gutsinda. Usiendelee kushindwa. Kugira ngo udakomeza gutsindwa. Ushindi yako ni furaha babako. Gutsinda kwawe n'umunezero kuri so. Makati mchungaji iko napanda hapa, mugihe umushumba ari mazanga imbere, anza omba kwenye uko. Tangira usenga onga upfuka. Onesha Mungu kwenye unashindiwa. Wereke Imana utsindirwa. Mwambie papa, hapa ndio mimi nashindwa. Mwibwira ati Imana angane untsindirwa. Fungula kinywa chako kwanza, mwambie papa. Fungura kanwa kawe umubwire. Mwambie baba, mie huyu. Bwira ati Imana ni njyewe. Je viens à toi. Ndaje wawe. Mimi naishi maisha ya kushindwa. Mbayeho ubuzima buneshwa. Nianguke busubuhi, nianguke mchana. Ntabwo uyu munsi nkagwa nimugoroba nkagwa. Mimi nakosa nguvu. Ntambaraga mfite. Nahitaji unisaidie. Nkeneye yuko umfasha. Karibu mchungaji kwa mama. Mana turi imbere yawe n'ubwoko bwawe. Mana duciye bugufi cyane nyuma yo kumva ijambo ryawe mwami. Oh, Uwiteka Mana yacu, twemeye uko hari imbaraga, hari ubutsinzi. Ubutsinzi bwacu ni mu kwera kwawe. Ubutsinzi bwacu ni mu kwezwa no gutunganwa. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, umutima umenetse imbere yawe nta gusuzugura, nta gurengagiza. Iyi ni imitima y'ubwoko bwawe baciye bugufi imbere yawe. Mana, duciye bugufi imbere yawe hamwe nabo mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyemezo cyo kwanga icyaha n'igisa nacyo cyose, reka imbaraga zawe nyinshi
zishoboza biyemeje, abamaze kwemera yuko bishoboka kubw'imbaraga zawe nyinshi, kubw'ibyemezo byo gufata bijyanye no kwezwa, kujya kure y'icyaha, gupfa ku cyaha, kwanga icyaha, mu izina rya Yesu Kristo. Mana bibe umugabane wabo, Mana bigende bitembere. Reba ahantu hose batsinzwe, ahantu hose bananiwe, uyu munsi wa none nyuma yo kumva ijambo ryawe, izo mbaraga z'ijambo, izo mbaraga zishoboza, izo mbaraga zo kwanga no kuzinukwa mugabane wabo mu izina rya Yesu Kristo. Aho bari bamaze iminsi batsindirwa, uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo ko hari imbaraga mu kwezwa, hari imbaraga mu maraso ya Yesu, hari imbaraga mu kwiyemeza, hari imbaraga mu kwanga icyaha, hari imbaraga n'ubushobozi. Ubwo bushobozi kuba kwizeye, kuba wahamagaye, warabahamagaye urababwira ngo ubwo nanesheje namwe muzanesha. Urakoze Mwana, bahagarare mu mwanya urutsinda, bigaragare yuko hari imbaraga zibarimo zo gutsinda irari ry'umubiri, gutsinda irari ry'amaso, gutsinda ubwibone bw'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe za zindi warekuye ku musaraba Golgotha, umaze gutsinda urupfu n'ikuzimu, uyu munsi wa none ibyari bibasamiye bishaka kubica, bijyanye no gutera, bijyanye n'icyaha, mu izina rya Yesu Kristo baba batsinzi ndetse no kurushaho. Mana urakoze kuzo mbaraga zawe, Mana urakoze kubwo butsinzi bwawe. Tuguhaye amashi Mana yacu, tuguhaye icyubahiro cyose, yuko hamwe nawe tuzakora iby'ubutwari, hamwe nawe turabatsinzi ndetse no kurushaho. Nta mbaraga nta bushobozi bizatunesha ku mpamvu yo kwezwa kwacu. Amen, amen. Imana ibumugisha. Tugiye gusenga dusoza, nsaba protokoli kugira ngo izane igitunga natwe duheshe umugisha umuntu w'Imana wabanye natwe iki cyumweru cyose uva kwa mbere kugeza uyu munsi. Protokoli dufashe igitunga. Ese twakomera Imana amashyi kubw'ijambo rya n'umugaragu wayo. Imana akomeje gushoboza imisi yose, maze Imana ikamukoresha iby'ubutwari. Tugiye guturira ituro, nagira ngo uryite ituro ry'ubuhanuzi. Amagambo yose y'Imana wakiriye hano hantu, uvuge ngo Mana nakiriye buno buhanuzi nk'umugabane wanjye, maze ubugenderemo iby'Imana avuganye nawe muri iki cyumweru bisohore. Imana iguhe umugisha, Imana yibukire iryo turo ryawe, Imana ikugirire neza, Imana yagure, Imana irebe uwo mutima wawe utanze unezerewe kandi ugambiriye, kugira ngo mu gihe nyikiri ijambo wakiriye hano hantu mu cyumweru, muri amasengesho y'iminsi 40 rihinduka ubuzima bwawe, abakubona batangazwa